Дорогие гости, начинайте наш праздник, играй гармонию. Ya Allah, halkıma ikon игілік келсін. Бүгінгі байрамнан соң өтірік оң яқа бұрылсын, әрбір яс шауқаға, ең басты яс шауқа насіплі болсын, мұратларына етсінлер. Халқым өссін, я Allah. Ақыллы болсынлар, Алла Тағаланың өзі ақыл берсін, күш берсін. Насіп деп айтылады зат көтерісіне де Алла соны берсін, я Allah. Берекет, наумет, дүниямызға тыныштық берсін Алла Тағаладың өзі, емин Алла. Сада балаларың өсіп, ялласы орман өктен болып, сордың нәсібін көріп, амин Алла. Игілікілер болсын. Енді сендей болсын, қоссынлар. Әрбір әйелде ең азында 5 бала болсын, Алла.
Уважаемые тамада, уважаемые старейшины, давайте поднимем эту чашу за наших гостей, за прекрасную работу, которую они проводят у нас. Заиграй гармонь и дадим слово нашему гостю. Спасибо, дорогие, спасибо. Слава Ногайскому району и ногайскому народу! Горячий ногайский чай. В жару самое то.